kana gaka eje gutejanirwa. Ndo ukati ya mandreva na manamba stinji ya chuka. Mkuchane kumera muchema nione jua ngabana wa kaunti ya Tharaka Nithi. Mbele guchumeria kwa wingi kero uyu kwa bwanjeshi. Niweregira bweto mutegeri wa WeruTV nithirite uri na muthenya kana ugorobo bwega ntuko ya narua na itokugwata ugeni kiri Ntento cia Weru thaa 3. Ndatwakurikania no withiro kwatana na batukurukira namba twerete na marikinyari ko ni inya kibugu 3 kana ukurukira Facebook WeruTV, Twitter ni @WeruTV na kinyano withiro itona emwe mokurukira www.werutv.co.ke. Na ntuko ya narua tuina kiuria kira tukuria ni kuthugania kana gaka eje ne gatejaniri maturene ni kuthugania kana gaka eje ne gatejaniri maturene na Ntento eje yumerete kuma Ntento re yumbete kuthithwa ni Dorin Kathambi akienda kumenya kethra mwana wa mweje ne thiritwe agitejanirwa. Na no ithiro etwira yes kana no riurio rietwa kana yo marito ya ubatire kwambiria ayo kenda tuma message eku kenda ithira etukinyaila na kenda tumba kumenya kuma kire chunchike yana ni bana bakuwa ye kana ari kuwatuma yes kana no kukurukira namba yetu ni 40321 unbetwa Phineas Imana nani mbetagwa Maureen Kinyakirimi na mwonerere wetu mathithio ni Jacinta Kagwiria. Na tukiambiriria na Ntento, koti nene nitajanirite kamiti iria ya tari ni minister wa ukaria Bwanene Joseph Nkaiseri ya gutegera thina cia mwanka gatigati ka kaunti ya Isiolo na kaunti ya Meru. Kiretu arire riritetwe ni mugambithania wa koti nene John Mativo tengoge ya minister wa ukaria gweka kamiti ya mianka endi ni ngugi ya kamiti ya miunda ya Mohamed Swazuli. Morgan Mweti ni agutumenyithia nkuruki. Hii area tuko na mpaka na watu ya jirani pande ya Isiolo, watu wanajua wiko mifugo katika area hiyo. Tayari mnajua tangu tulianza mwaka 2014 tumetengeneza kituo ya AP camp. Ile mahali watu wezi walikuwa wanapitia. So serikali imeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba usalama katika hii area hii imemarika. Koti nene nigitete ati minister wa ukaria Bwanene Joseph Nkaiseri wathobure aritire bwa gwika mwanka kiri kaunti ya Isiolo na Meru ni nkuruki ya kithimi Kenya yawe. Koti nene gukurukira janji yo munene koti ne John Mativo nigitete ati tagare reu nigiutate na watho. John Mativo augite kamiti ria yakine Joseph Nkaiseri ya gutegera mwanka jwa kaunti ucho ijire ikigiutate na watho na mantu jau jabatere gutegerwo ni kiama gite gutonyerwo ni thirikari. Okaire koti ya gitate mantu ja mwanka jwa Meru na Isiolo jabatere gutegerwo ni kiama gite gutonyerwo na thirikari kiria gikurukitwe mbungene kuringana na gicunce kia 188 kiri gatiba enjeru. John Mativo augite ati mantu ja wikibo mwanka jau jabatere gutegerwo ni kiama kiria kirungamirite mantu ja miunda kiria kithagirwo gitongeretwe ni Mohamed Swazuri. Nkuchenio yu kiri mwanka ja Meru na Isiolo chitharo chiri ntere mwanya takisima chumvi yale gambela na trakta. Nkiripotera Ntento cia WeruTV mbitago Morgan Mweti. Nako kaita kara yande guru yonde yidrito kitangikira na kudetera kana kare na kuteaniria kana kaiye kakithangikira kongo ntobura butuma kana kai kuria thina na nyuma ene kinyotoro bwa kana kabugeta butibui. Mwandiki wetu wa Ntento Dorin Kathambi ni akujirite tagari aria kwenda kumenya kana gaka ije mathina jara kakurukaira na atuthurania ripoti ya mwanya ya gicunce kia bithato na ni ntuko imwe kana kauriria ithe atiri baba wa muntu ri aitherwa ri u ithe kana kauwe mwira atiri baba wa muntu
nura wetherwa akimenyera nja yeke na hakikisha mucio wake yue sawa na njira cionthe. Kana kathonia ndeka inunu kamwira atiri kinya oni baba ndakurare ntuku imwe ndenda kwa baba umweya wa uba mami. Harriet Mwengwa ni mwekuru umwe kuma ntura ya Gitwamwari njia wa Digembe Central orotwikite baba na mami wa mucio wake. Beta wa Harriet Mwengwa wa ndingori Gitwamwari kumetwamwari nditangu ya kibarua kya kulimi kingi nanga onge muntu ambeta nkamurira nguo te kingi mbona shiwi manele no nto muntu ambeta ko kiumia rimwe na nto nangu iringi ni mbibi tumete Mwengwa twikao ni kwethira mwene kana ithe wa twana twake ate kurita ngui yeke irabatere kurita arento murume wa mucio wake na kwiria ari amami kinya ntuku ithatu kainyo ku nyumba akare otura nyumba ko tisieni nde mura siende ndenda wa mwamukura akaruma na kwira eta inya mo gathukumi Mwengwa aroka arukire aitoswa kibarua kya kuremia kana ko orera ntunguo na akariwambia inkai mnombia iratumaira kurera ana byake bya kure yake na niyo mbokera ngeta kwa muntu ngende ndona kibarua kya kura nguo nkaura nkeya na manele oronka baurira bye kure na tambo na ntuku cionde na kwina ntwira ntona ne murungu anteri yethe ndegeta ngakobera andu ngya kuri antu enkona kwire moto asia yethe imwe kuruinyo ntura andu miriana bye kure ithe wa twana to Mwengwa akethwa mutethera cia kurira nja yawe njeye ikethwa yimere mno ani ndaka cietu na twana tweje tukurira bate kuona kiananilia kikeya kuma kire bethe bate na mtu wobakanukia kana mtu wobonia babati kuambi rira bakura kana ura babati kuria bubweya nonto bethe ni baurire na batira baina shughuli cionthe cia muci mami na baba bantire nene bantire ndena miaka 12 batoma kaibu bothe kumuna bakethwa be muci nkethwa nkiba suboya ndomela suyoyo nansi antemeko mami na baba bari yoyo atesio mbaura naritango ya kibarua kya kulima antuko no edro akiona manele yoyo atesio mbaboya na miaka 52 yoyo agiakuria fino kanta antu arume baba inge ni bateaniritie nja cio ana bare bena bionanilia bipea mno kuma kiri baina na kuubekura na tabia imbea na bakimenya kana bakielewa ura babati witeria maishene yao na kana kaka ejire no konya njira mbo chaundi kwa twekere wana rukirirwa atena omuthetera ateo no kulwalia thina office kwa kwetwika ni nature tu ya ekemu shape na muntu akinyira ushape inaweza kwetwika manto mengi muno yara kwetwika opitia atena nini ya bati kuliata na atena muntu kumwona elia mwene wa Mwengwa arekere umutetheria kurera ana bari kuona ana batano Mwengwa thai ena ana 10 na bonde utiwore skuru kinyomwe ntuko cia au kaberere nati kethero ikari kida ana bo bati kuthoma mwangira thai twauranire amukuru kwa 94 kuma 94 twatana batano kwatwika ndiwe riu akuthuka pio kwatwika ati kuonana no kuibo tore ndere una ntianilirie na ana ni kwatwika nini ndibaru ndi mtio machina na kibarua nintio machina kibarua ari utencho bya nya na nywire kutwe uitana batano watwika na mbiri kunyoncho bya atwika kukure mo ikumenya maisha yana ntaka parke kunyoncho bi chebondi onto chobi chebondi to sia baikia anko romba rire romba pareka na manto anchobi onto chobi ni re tengero nto ni sietu rona mukuru ari nywa kwatwe nyana batita cukuru watanira na oni kire isunsi kya biele kya kana kaka eje royo mbeta wa Doreen Kadhambi Kenywa WeruTV.
Ni wega sana Doreen Kathambi ni untu bwa Ntento yu ira umbite guturitana na Ntento yu ya Doreen Kathambi ni gutwarwa rero ntuko ya narwa harato ukuria ni ukuthugania kana gakaeje ni gatejaniri maturene ni ukuthugania kana gakaeje ni gatejaniri maturene no ithira wituchokairie witira yes kana no riu no tweleshe warikia kwambiriria tariu kenda tumba kona message yaku nenya tukirikia twithira tukimenya kire chunchi kiana kana ke kumakira 100% bakubawete yes kana no ukurukira namba yetu ni 40321 na tutete na mbere na Ntento ingine ate kire kiumba kwithura kire mwambirio jwa ntuko cia mundu sukuru imwe ya utege gicigo kia ubunge kia Bore ni ingi kwa kagita gati kumanyeka ni untu bwa kwaga irio na kuingwa kwa chukuru yo ntulele polytechnic ni kwa wekiro kwa orienteri nyingi ndiguro ni rumiri ni mpange mpara Sharon Konge na utumenyithia nkuruki Kithomo ni gintu kia bata muno kiri ntura cietu wetu bara batumba kwendera na kithomo kiao bareke sukuru ya primary kana secondary nontu bagitumi mwanya ende bagaswa sukuru ya polytechnic kena bara gintu ikapatethia kuona ngugi Yuto miaka ribantu la Kangaita ere Bore bomire kwambira sukuru emwe wetu Kangaita polytechnic kena bokira kithomo kia ntu babethe nturene eu na sukuru we kwamberwa aritani baitira kwitana ana baba utheri kenda baitethia kurekia sukuru nikiu polytechnic yaki yatengio uke kia sukuru na nu nyatukija na aja twethire kieni kiu kiri ona ugu gitaringithu mtungi kana ongi nontu yatengi kia polytechnic yo kwa urira antu ba communities bakarire nthi baruga bambirie sukuru irasibiri nyabiongo byakini community muntu tu agiti chitaga kuo ita michumare ungi agaite batiri mwe ungi agaitambi kuona rai sukuru yakwa twari twena irasibiri sofa na kaki kanyomba kangi kando gatengi keka watchman Gintu mwarimu mwa sukuru eje akuga gitombika na te untu bwa gintu kingi ene nontu bwa irio ana baba kwaga irio tumomete kile ntura itego ciomba amwe na mbesa cia sukuru kuwa nkwenda kuga gitumi kia sukuru ire ingwa kia mbere ithi no rabura iji kurarite na kwaga pia kurea na ana bara ba reportere sukuru ire inkubwirite okaire twambiririe ina ana 19 lakini tamu ikithira twari ana 12 nontu bwa thina nontu ana baumite kipua families baba ingi twari nyana orphans kuwa ana bara pejite bachuo tethio kire sukuru ya mbiri au nontu baba ingi batambire gwitenya secondary ana batigirire class 8 bara baingi na ndibeto uba mwa wathikira nyankera yana ana kuigwa mwana u na batere gwita form 1 kuigwa mwana na kwira na ala maxima kana jathatu koi mwana batere gwita form 1 gintu kia mbere polytechnic ije twamiambiritie na thina beja bauka tukathithia arito bachu na arito boneka bachoka gwita cukuru pakurikia gwita cukuru arito betegwa ciringi 3000 thai aciari nukona kwarite tuture kuna riua utiki ntu giku kia bia kurea biambi arito na cukuru na thirire kariba ntura eje bakionagia ururu muno nontu uria bakumeneria thirikari ya county yometa kunekerera mbesha za kuneria sukuru eje mbesha monkana nde itava kinyira ito misukuru eje yombire kuingwa polytechnic yu tu twari tukureterwa ndeje i community ejire tona tu ina nindi kutha tu na polytechnic na aria na betu bageta kugitera course mwanya antu baraumana barachanga mbecha bange baraita into biao nikenda polytechnic ira yomba gwakwa lakini ria yakirwe thuti utethio tona kithirikari tuigwa bakiuga bakeja batetheria batwandikira arimo batwakira workshop lakini utikio kiathithwa twina cukuru aja ana ibaanire impara yo ngwe takwa polytechnic ni agire mwene twira tugakirwa itakwa ana baya kuria bana na ibatura anja ana gwatikinyethero batu tularita ntugwitikiria gukara u tutire ii tusikuma sukuru yenderea kwatiko mwana wana watembo kara kirasini nontu atirite mwana ninde ndi mwalimu ndare munyo kama ta sai mbetane sukuru ira ndakamataga kenda tunywa inya nontu ndeta tingangaire aritwa tunyo twinthe stirwa ndio teko kona na bare ubi bare athina bwega nontu mwana akinyiri okwira mwalimu nkanywa chai na naiji chai eterugeri sukuru go kamatete ukona ithina na imwana munene ti mwana munini ti mwana ugano class 1 alitoa basukuru eje batiki barigari nontu kioto kiao gitakinyanira kia kuthoma
kenda bandu kwa nguge mwanya baitethia. Anku ondakua kikanya gaka eji skuru untire polytechnic era ingiro no tuboko garitani na inya ko gabia kuria na to na nya into bya nguge na toro tugicoka inya tamtu tugethurwa na into bionde tugekirwo inya stima twaingira skuru ino ntubwa kwa garitani na kwa into bya kuthoma na inkuga thirikari ni tutethia yombe oturetera into ne twakira skuru njega kenda tumpa kuendelea na skuru Indi no nyamba magweta kirasi imena meri ere ikorokete indi nande kithomo kiao kiomba kugitwa no tubawa givwa mbesha ona kinero bya kubeka sukuru baira thikaria county yombe kubatetheria bone kithomo tarito bange ndene ya county ya Meru. Kiripota WeruTV weseke bunge kia bore mbita Sharon Mkonge na twitikia nto bakethira bakithangi kurabura kubatiwe kila jukuru yethira kirura wa wendelea na mathomo yo ni mafinas ningweteke kinyaba komba kuona irio kenda bomba at least kwithira bakichoka sukuru na twitana mbere ni ati ni kumirete ndo gatigati kasa kuyili changari chokamati gikarone kinene kya ngari cha matathumu chino chuka etethia wa mana manamba stage bambiririe matheta iguru ria utumiri bogikaro kyo ntubura butumire burithi batonyera kenda kwathurana sako ya mekina niyo yukirie ndwa yurukire roro araba bakumeneria Meru ni sansako nikireba kuganika bakubarigiria bakamatira stage neo orera nebo bakuthurania mbesa gikarone kiu Samuel Gaishimana Ntento ejenkuruki Ujanio katika bia mabiri bia matatu birutagira ngugi kianini yankari cha matatu ya chuka ichitemete gokantigarukiriro emunde akiama babia mabiu biere bagite kwerano amantu mawetherania bwambia chia marima wa kira mweri wa mwena utumiri bwa kienige ku memba bakiama kemekina barideta bakiuga gati Meru ni sansako ibo baitheranagia mbia batakwa mekina kanya kwetherania chiago kienda bachitumira kuthondeka nkari chiago orira chiathuka antu mameli soko masokira menga ntakaino kuonana masenga stage makiwa ane akola muntu stage ukwela biria murigo agatwa mwamba asa kwela biria murigo agatwa mwamba mbariko makauta weloleko etukuona sako ngi kusuka kenda na tuyu mama matewela ana mama bota kuona wela ko stage no o muntu bota gelekia tukuona masenga stage makiwa ane akola muntu stage ukwela biria murigo agatwa mwamba asa kwela biria murigo agatwa mwamba mbariko makauta weloleko etukuona sako ngi kusuka kenda na tuyu mama matewela ana mama bota kuona wela ko stage no o muntu bota gelekia mbia cia kiama wethagira cio cha kwanwa mekini acha ni Meru igaigambangi na nembia cia ibaterie wothonika ni kiama kia mekina kia gwata ngaria ya gwata thina kana magwatwa makarukia mbira makagulunga mele ende taunto Meru ni sansako ya kuangiria cia mekina oneka gwata thina mo matisi atia kuthukia mantu nkuruki bariuga ati rukirirwo emunthi kiama kia Meru ni sansako barukire kubaingata kienini bakibairaga ati irinya ria gorira barakamatanagira ribatiri gutumika igikundi kingi ngari ya mekina kathongira stage ya suka yalasagwa ni antu Meru sansako nonto nato ne stage igekuwa biriogu muntu Meru sansako ethagira ole kuokia mbia cia ngari ya mekina sako kachukale ekaria ata ogotweka ni akiama kimwe stage ya chuka ni akiama kimwe chairman wa kiama kia Meru sako na wa mekina mekare nthi merianwe na manenkane nafasi ya stage ino wego ni Meru kamatanira wego ni mekina kamatanagira agine tendeke antu mekina sako ni mapewe nafasi anamoni mathukume nuntu anamoni mbeu mbithi ndomu na mbeu kwenda ucula omuntu mwana wawe gintu ya kuria ituchugitie kwaraniria na mukaririgiti wa Meru ni sansako wanja karuko ura atirenda kwaraniria nati Samuel Gaishima WeruTV Tharaka Nithi na baba akariba mabantere cha makiri irere wandini akegwi ne bakudeta bakiuga ibathametwe mwanka gituone kenge kya kuringira kura bati kumenya aringi kura baba betire gutegera maritwa jao na kwirwa ati ni basinsiritwe gituo gya kuringira kura na nande bakaringira kura gituone kya mawa Dennis Mugendi ni akutumenyithia nkuruki akariba makiri wandini akegoi antobochio igembe south
ni bararamikiti ni kiria bakuga ni nkuruki abo magana jana kuthamithwa taringi bakura kuma gituone kia makiri aria ni wandi ni akigo ya ntobo chio mwanka ituone bia wandi ya maua untu buria abo bamakitie muno ni untu bote wendi bwao twere kuringira kura makiri kume itare moi ntachenje kurekwa lakini thaine nkubwa niraetere mauro uramiunda ya mwathie weta mauro na chokura niraeche weta mauro cia chenje na thera chenje na winda tiwa makiri kaba teto tangacira batwira kura cietu ibo chenja ito meondi ni era turite kaba bweri kuthiurungana ngare kira antu aba chenjetie twetora itheria etuone kire baba MBC ne kura mana yana ire siste thetwe maua anto bateko me abate ya twetera kwa MBC na ara batwira batwe itu etegeretie to senjerwo kura twamoria ni nato sainete ni nato yera batu tora saina na ibande bia to inabia uma ara tore teni na to temea tu boteninga bwedia mwanka mia dienge tano ebire miaka tano ebire ni rore uboke ire oboka boeke ya ko senje kura renge ni to ure batu to ayoka sekenda to dura mutongoria wetu amakiri nika tukasukuma to tena tukadhura nto to komenya bariuga batekumenya ni mbio yongwa igwita na mbere kiri obisi cia IMBC ajigembe South iria zi mucine jwa maua nyuntu bo baciandikithiritie aja makiri indi thai nyuma ya gutegerwa kairi barionekana bari gituone kia maua untu buria bari na nkanja na bisa munene wa IMBC guku igembe South IMBC wamba bore kuo no ntibo ba watandete na barabo senje tutekomea ne bao nimbaraniritie na bisa ujo wa IMBC tawenje fitha na njire ya thimu nawe ali nabo akuga na transfer tunafanya mtu akiomba mwenyewe na anajaza form ya transfer na lazima awe hapo yeye mwenyewe na ID yake. Huwezi kufanya transfer ya mtu, huwezi kutumana ukafanyiwa transfer. So kama kuna watu walihamishwa ni wale waliomba. Turenda tumenye mtu ke MBC wethera nimbi arumetwe kenda chenjete kura cietu kana no wetera China untu bobo nibo makitie na kurigaria akaribaba muno na ikio bakuromba itagarie ya mpwire jokwe ni untu kithurano no ka kithengerete na batiumba ikuringira kura wandi ni ya maua ni untu bote baku Dennis Mugendi WeruTV makiri wandi ni akego ya ntobochio igembe South County ya Meru na mutegeri au ni oto akinyira kagita gakunogoka hende mbere tunogoka nkona ntu nibetete na mbere na gutuma maoni jao mwanya kumakirirwa aria ratumbite kwethera turi na runtu kweje anarwa kwa kuga yes kwa sababu wazazi wanaona kama hawatasaidia kufanya kazi. Ian Buro Muthaura kutoka Nthambironge no akauga no Mutweri from Kaithonge no agetana mbere na kuga yes Nkatha from Igembe Central. Mutegeri ngakwira wete na mbere na gutuma maoni jaku ugetura yes kana no alafu maoni jaku jathingatire ugeta kuraja no ntitocokete na nteto ingi. Niwega mutegeri nuntu bwa kwithira gwatanite na bautwekire nteto cia Weru thaithatu na twetete na mbere ni ati akariba kaunti ya Tharaka Nithi bari na ugua bwa kwithira batikugwata utungata sibitari-ini cia mwingi nyuma ya rigitani ba kaunti ugutonya mugomone jura jurambiririe muthenya jwekoro nthigurune yonthe na rigitani baba Tharaka Nithi bariwa ni kabareterete kongero muchara ni thirikari ya kaunti taura koti yagitire mweri muthiru ende kona gutiwo kukarika bagitegamba kinya botonya mugomone na bangi nthigurune. Antoni baije kwina strike ya nurses enderete Kenya yonde kaunti uje ingeni irambirie strike igoro tutaomba kwambirie igoro ni untu bwa uria turari na mucemanio kathwana na county government igoro no munde twauma kotini Nyeri kairi na Tharaka Nithi county government no tiga turenda gutangaza kuma thaino mwanka thirikari etikire gusaina CBA yetu gutiwira ukenderea Tharaka Nithi county wa nursing na Tharaka Nithi county yake ni the entire Kenya kwambiria thaino tukwambiria mugomo wetu na mugomo uyu nwa CBA
kana gintu kira gikariria mishara yetu na mantu maingi monthe ko turenda kuga Tharaka Nithi kwambirie munthi egori twarutire wira nontu bokiao gitu kiajie na nontu twendete kaunti ino na nontu ba mantu mangi marario lakini kwambirie thaino turiuga kuma endi ugu gutigwa kwena wira ni tonete mantu manene ko mere no ne kubirwa mosare kila ndaika kila second mosare yasuka kila yora simba bianto bire ikuo anto bakwete ko mwanka thaya tukuri na takwa karaya oni mumeta kuraya muno na asie karibu asie bathato bare ondi ndena mwasie ondi yaroma na ndena mwasie ndetete ena kansa kuma rutera rurwa mawa na ndara tarenge mamonge matanete na ndena kana kakina sare thai kare rinto komyabura kombokara nonto nkisodheri konto kochuka ne barabara ya mochare yonga nkona kithondekwa nikandacite kuona murwaru cibitari ndethera thini wa oxygen na riu kana babukania neku ati na sisi ni makogoma kuma royo riu nkuria atiri nikatukubira murwaru wetu kuthaino ni tuonete maundu magikara kuthuka muno guku nrutaru kuma last year mweri wa 11 ni kwagita na mugomo uyu urendereire nginyagia last month koguo ruana kugomoketwo last month na gwatuika munthi gukogomwa ringi ruga tukurigwa atiri gagugaturaga migomo kila time alafu riu kira gigutumakia muno cibitari tano gasa kwandimitwa kuo gutethagirwa kwina ndawa maita mara mengi unakuja unaandikiwa wandikirwo kerwo kagure ndawa kuma bau andimitwa wondi wanareo ndawa cionthe gokagura ne bungoli atongoria mama meto malungamirite cibitari niko makaruta mbia cia campaign no ndu mena mbesa mengi muno nikenda megwe ni makothi makena ngarigira antu mbesa na sisi matikuona mbesa cia kumalipa no CBA na tutete na mbere na Ntento cietu ni ati bakari bakatherigecio kio bunge kia bure ne bakutheta ni barabara imwe nteriu ira bakuga ni thithitu bubwe tithia babikibiki nteriu bariuga mitino mingi ni thithikite antone au kumania na mbumbuthirie yumwe yo barabara iu na bakari baba nandi ne bakuria thirikari kubaritira mutino jojo chora bakuga ne juba kunirite metho mwandiki wetu wa Ntento Sharon Konge na riongete Antonia aja na Ntento nkuruki akaribantu ria kangaita na katheri niwamite kunegena njira imwe yayumite katheri monka kangaita na bakuga maiga jeturu antu au na gotiganirwa o maiga ja ingweti antu raturire ataimite umatha ntugo kwanyurukira aki ataime ja turo monka au lakini kumera ikwacho kwanyurukitira raja sana na ataja kunyage maiga jawe kana ojiriria atigariritie koguo tukona kuya kauntu endo tuoni au tutura maiga tukara kitu kana miga kitu je urambicha akaribaba bakoma kuga njira imwe antu bantura iyo batumagira na ngari amwe na bodaboda nire mewa gukurukira antu au nontu wa maiga jau uni kiuria kira mpomba kuria ankoreja kiuria itone maramu jaja jagiturwa lakini maramu ja tuone mbere jambiririe bwa katheri cha kwambira katheri ije kirwe ntuku mona ja choka ja ingwa cha kuingwa tori kwari na thina iketu maramu ja ingirwe cha kuingwa ibejere bambiria kuma muitone rainine pagikaira monka bekira kitu kidogo nyumwitumba kubunya kilomita 1 na batu kireka tuguchuria itukure maiga ja kumegitharura karaja cha gukaraja nkuruki ya mieri iri na jatu utandazwa itere nusu aragita ntole mo aramekera ingi aratiga mbuga bukwana monka ala maiga ja kinyete arauga njira uenge nio ni account aratura njira ni account batu tukura njira ni account atu akirire akaribaba nande bakimenera guteganwa ni thirikari account kire maendeleo na muno janjira njira i very important na njira iji ni kinyite muno gutunogia muno igitari nene na itukuria ni ate batu twatere rutere gwatuika njira kathita gwa nusu na itukuigwa tunogi muno njira iji nontu njira iji igwete community ii yonthe kuma aja kwina mamwanka muro ni itukuria niki kangaita gwatuikire batu tugakinya irui maendeleo riria charikia kuthithwa rutere rungi akaribaba bakirombaga thirikari akaunti ya Meru yombe kubona na kwita maiga jau kena bathondekirwa njira imbega ya gwetagira njira teje atigirire okomarete batu atwetherie botheri na batu tutumuciomeretie guko na itu twamuhete kura kwa batu turi antu botheri muno tukuba kura bakarega gututethia na ndi uri mbomba kuga na ndi tukathura antu bangi babega bara bakomba tutegera migatata je kirwaja
thirikari cia njike ijejera ciekirwa jakikairwa county government bakija gwikira bejera batwithira aja bambiria gwikira maiga bakwenda gwikira maiga benda gwikira maiga betangaia gutangia tweja twarega tuja tukurega tweja jekirwa kidogo jekirwa uria twendaga makinya jatatu turanjire bateria gwikira maiga. Nikiripota WeruTV kumagizokio bunge kia Bore, mbitagwa Sharon Mkonge. Nikumirite nkusanyo mucemanio ni jwanga wana wa kaunti ya Tharaka Nithi rathingati baro iribairi bagiteke MCA Nteresia Chogoria bambiririe kuganira kuririkana ni athingati bamurire umane bo bambiririe kugera MCA wa ward eu ende nyumene mucemanio jujwe tanambere nyume ya kirinde kukiriria na mucemanio arimi bamayani ne bagunikite anene kumania na milioni 5 ira cianetwo ni gavana Samuel Mbairagwa cia kweruya kiwanda keweka mayani kia mutindo ya Mbuguri. Samuel Gesima na Ntento ikumachogoria. Arimi ba majani Ntereche Chogoria emunde ibagunikite na cheki cha shilingi milioni 5 kumakiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi. Kirimo bango uothonde kibwa ibanda bia Ntere ino bira bia kirwe kagita na mwanka emunde ibiambirite kuremo ikuruta wira bora kwagirite. Cheki no iganitwe katika ibanda 50 bia Ntere ino Chogoria. Cheki ratu enacio angwenda kuthoma kana director ukiothome tafadhali andu batwa utugina gutigira tukina ugabomwe ukina tigo gugicotaga mweriani kiego kerigi mwethanga akiaria kagitaga kunenkanira cheki nora gwana ugete ati thirikari ya kaunti ni ebeberetie murimi ugoti boy banda bia majani arambia ino ichoketwe kiribanda bibu kenda itetheria kuruthomenyeri bwabio. Inaweza kuwa ni kidogo lakini hiyo 2% ni pesa mingi sana kwa mkulima. Hiyo pesa ni yako sasa na barabara sisi ndio tutatengeneza kwa kutote kwenda pesa ya mkulima wa majani kutoka WeruTV factory kama county. Tunataka itengeneze barabara iondolee mkulima hiyo shinda na ibanda yetu aje Nithi. Nauriti arimi batigetegeria chiacha ithongirwa kiri urimi bwa majani nonto chiomba kwenyangia urimi bobo. Yako haina musemano wa majani twaleo kule WeruTV factory. Factory yetu ni the biggest factory we have in Tharaka Nithi county. Na kwa kuto tikende gusesa na majani metu. Na ndo wamutiro tulina mbere kuongera. Weru wetu nego improve ibanda na kuona murimi atekora la kibanda ni na hiyo ni fertilizer iguteka subsidize inakuja wakati wake. Kagita ya kiatho giku ikumirite gichanga cha ara agwati mbaru ba endi itebaire bagitekia MCA wa Chogoria bakuganagira batakwenda kuigwa kuma kiri mwendigite kuma kiri rutere rwa rungi. Wati mbaruba mwendigete kujen sirende baraba kinyire kiathoni gikuba kamatitwe na lori barede akube kwaragania mucemanio jo araba takwendaga MCA wakagitaga ka purity wanja wakanyaga kwariria mwingi. Karere kagita kaumo gukira kiria ikundi bibibiere aramuthiani gavana ragwa ebebere MCA baba akiugaga ati gutire umwe wao we akugwata mbaru na auga ati we akarutaniria wira na ora akathurwa. Na ningependa kabla sisi anza kuongea wasalimiane. Halo ebali ngwembiseu leo anatomanya halo Kirenkujanio ino chegichia cha barabagura ragwa intiga cha muthemba hojo na wati mbaru na kaingi achacha baba batigagaromena ta thingati bago. Samuel Gaishima, WeruTV, Tharaka Nithi. Nawe tutana mbere na temururi gagite kia ungabana account ya Meru ndagitare kile memwiri uyete gitumi kia Meru ire nyuma kire weti na mbere ne onto bonkuchenio atate angabana na senator banande baraponde bakurira eteke kia ungabana kile miari tete miarioje ari Nteresia metongo na reo rete akariba Ntereu patika baringere kura ne onto kuringana nawe ndo asiabo bairesi omba kurujanithia Ameru mwandiki wetu wa Ntento Edwin Gitongane ako karimo chemani onejo na atudhurania ripoti eje.
Kiari anteresa mitongo saudimenti kirendi unga entere mureri kitekia ngavana wa Meru Daktari Kilemi Mweria. Na menereti ngavana wa Meru Peter Munya na seneta Kirito Murungine kiria kugati bede tabakira wantu agutegera ora bamba ne kutha bagikia Meru na mbere. Ariuga bobo baire baraba kurwena na boge tekio kia ngavana ibare mine gwitira Meru nguge. Na kugate gutiwa bobo baire batere ne gutara ngavana wa Meru kiri ithurano twitite. Nkuruki Kilemi na ugete ate kwena batu bantu guciabanira na tongere baraba kwa bujira na kugera kubathurana. Akiuga ate atongere tabo bate ne kuthurwa gutongeria antu. Bairwera intobio kana ibya Meru. Ni intobia hapa kurera ibyo kana ibya Meru. Bakaza bakrera intobia Meru re baina bata na babwe kana baina bata mbongwa. Ndenda tuwata ne bya Meru County. Meru County yonto metongo babwe anto baikoba Meru County yonde. Baikoba tigania, baikoba egembe, baikoba imenti. Ni oma. Botoere pore amwe. Tebuo. So turenda anto ba Meru bawatanire anto baraba kwa ne bya Meru. Baikia Meru kuraya. Kwena anto baire bakorwa bakiro yaure baikia Meru kuraya. Meru ya tambere kurore tukaita kwenda kwena maendeleo. Kiremine tetana mbere kugate thirikari ya kaunti ya Meru nthigura utongera bwa ngavana Munya. Niremine kwethura ikiretera antu babethi ngugi. Aruga kuna njire nyingi thirikari we batere ne kwethura ikireta na cio ngugi ndira uga niremine gwitumira. Na iringirite ndebe akiuga kwethura akathurwa akethura agitigira gute muntu utina ngugi. Na itana mbere kugate wagi bwa ngugi ne butumaga gukethwa gutina ukaria bukongana. Gintu kiria kuga nikionekete ruwa mono ntere imwe cia Meru nikiria kuga ni utongeria buthuku. Kini manto yo ndato tomba kubwithia manto ya mega tomba kubwithia tukara kumenyera mbeca cia Meru. So no mwanga tumenyera mbeca ireko bokwa mbeca cia Meru kia kurewa ri kwengwe tukaomba kuruta kwengwe bokwa na Weru tina mbeca cia Meru. So tukia kumenyera mbeca cia Meru tukaomba kuruta ngwe nyingi na tote kwenda antu bara bakuia baweta kuia na baitongia bongwa batongia family cio turenda mturo kwenda wokeria antu bara bai majority ibo baingi ondo tukia wokeria bara majority ana totetiri manana mwana omwanake etheka kuromba mwana omwanake tobiro tiri mananwe aketheka ukora anko mathere onto anangwe kuruta onto aisasawa. Kiremina ugete ati na gwetikia kethirwa agicinda Munya na kiraito baraba atwire bara core gita indi na ndiba sensite na kwa ando bagisiasa. Daktari Kilemi more na thire twakiringira ndabentere isa mitongo na rerete antu ibetho bagisebari na tongera baba kwa gereni kwathura na Meru. Na itana mbere kugate thirikari ya kaunti ya Meru nithe twagitumira mbeca mwingi buthuku na rau gitana gitumi gia kung'ana ngavana Munya kwethwa ate gutarwo kairi. Ngiripotera WeruTV kuma mitongo Southiment kaunti ya Meru mbitagwa Edwin Gitonga. Akia mabangwataniro ya NASA kaunti Embu ni bonanite muthuro jwao kumane na kireba kuga ni siasa imbe cia antu ba Jubilee. Asiasa baba bariuga asiasa ba Jubilee bariringa siasa cia kuruma mutongeria wao Raila Odinga antu akuga uria bakabathithiria antu ba kaunti yu. Achacha ba NASA bariuga kuma mutongeria ongie muno bara bakwenda gitikia mutongoria wa nthiguru kumwagira gitiyo na ni onto bomba kureta andwa atiate kathingati bantere mwanya mwanya. Rita mwaniki no tumenyethia nkuruki. Ateti amwe akuma kiama kia National Super Alliance nikio NASA a kaunti ya Embu ni mauriti ateti a ciama iria cienge irarugama na Uhuru Kenyatta aita munene wa bururi matige kugweta ritwa ria mutongoria wa kiama giki nike Raila Odinga vindi ya kampeni ciao. Marauga ati ateti gutumira maritwa ma aria marenda ite cia munene wa bururi na njira ya kumanyururia noerete mbara kaunti ya Embu. Let kinara wako atusi kinara wangu ama aongee juu ya kinara wangu, lakini wewe unataka kiti ya mjumbe kama mimi, unataka kiti ya MCA. Kinara anatoka wapi? Na mimi sitataja wako, ili hiyo ndio kitu ambayo inaweza lete furugu na watu hawaingilii. Ni urathi na mbere kuga ati gutira mbate ya kugweta ritwa ria mundu mutaracindana nake kuona wanake no bote gwiteterera nduri. Mtu afanye siasa yake kwa kiwango yake. Wale unatetea wana nguvu na wana uwezo wa kujifanyia kampeni. No ati nake uri urenda gitikia governor wa kaunti ya Embu ni urauga ati munene wa kiama kia mung'ethaniro kwi maundu macuku ekite ayo utongoria rita kunyivia mbia iria andu marivaga nyomba riria makomborete kwa uguo ti kwakoragwa kigwetwana nae. If somebody is coming to suggest to Kenyans that they can reduce rent, he is precipitating chaos in the country, economic chaos, and it cannot be allowed to go on. So don't think I'm attacking Kinara yako. I'm attacking him because he is attacking
ngiripotera WeruTV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki. Nangina kuona ati ukania banjeshi no botite na mbere ndigurone na naru kaunti ya Meru ikukare na kagita imenti ya muro na reo yokania bobo bokotitha kagira nkobo. Mwandiki wetu wa Ntento Edwin Gitongana akujirite Ntento eje ntaireusia nkoboi na mbeo mbethe baba ingene basiumirite kiri ujukania bobo. Githurano kia njeshi kaunti ya Meru ikithira gikinya muthia ntuko ya narua na rabethiro bagitara nthakana ari kuma South Imenti akiara na andiki ba Ntento kia nina kia saba nkobo na githurano kiu githira gikarika murungamiri munene wa githurano kiu Lieutenant Colonel SM Ayenga ariuga ati antu bethete bagicumira kwa wingi kenda bethira bagitarwa ariuga antu bara baguciumirite na ara bagukaria antu arume 171 na hari 27 netete na mbere kuga ati ithurano ta bibi kia thabi gikaraja iri ndene ya mwaka nyuma ya mieri 6. Tumeendelea vyema, tumemanage kupata vijana kwa each and every center ile tumeenda, na kila division imekuwa represented because kila center tunaangalia ki division, and at the same time your division iko na slots zake, so those are the ones we're filling according to the vacancies siko kwa ministry hapo. Tumeendelea vyema, lakini ile kitu naweza sema vijana ni wengi wale wanataka kazi. Ayenga netete na mbere kuga ati githurano giki githiritwo gikia uma na gutema gamba ja mbukumo bethiritwo bakireterwa no riti antu bondi bethira bagicibanira na mbukumo kiri ithurano biu na bingi bira bikeja ni untu nigiutate na watho. Netete na mbere kwira antu kinya baimenyere na antu bara bethagira bakeja nyuma ithurano na kubairia ati no bethira bagibatetheria gutonya kwa jeshi akiuga ati bu ni wamba bethagira bena bu. We normally tell each and every candidate that hakuna haja ya kutafuta ya kutaka kuonga the process so that chukuliwe, because our process is just free and fair and is open. Now wala ambao tumechukua sometimes they are followed na brokers wakianza kutafuta pesa kutoka yani wanataka wao wape pesa, which to us is extortion, because wakienda kwao wanaanza kuambia tupatie pesa, they influence the process, which is wrong. Once we get such information, we take action straight away, because iko wakora wengi who could like to capitalize on this process. Nandi thurano bibi kethira bigita ntere se Tharaka Nithi nyuma ya kuthirania na kaunti ya Meru. Nkiripotera WeruTV mbitagwa Edwin Gitonga. Na mutegere kuma kikiurekera tukurete antu no vendelete tuma moni ona kwa nkona akiwa yes, women have been protected by the law, leaving men as culprits in everything. Areto Bruce Kasovo na kwa no guti mwana batere gutiganiru areto Lindia Kadhure ayangusishi na kwa yes Jude Kamu are Jundi areto Judy Kuma Kalalu na kwa Mosjeru from Chuka na kuongea kuwa yes, wazazi wengi na serikali pia imepuza watoto wa kiume Naftali Kuma Mbiriata. Na mutegeri kiri Ntento cia Weru themwe nkumbite kwaria na Zipora gacari twariria mantu jegie uratubatere gutegera riera kana uratubatere kumenyera riera no karirikana igoro kurari ntuko ya environmental day kana ntuko ya kumenyera riera ugeta kuraja no nturwa rero rukerwa rukisokera kakita kati kuraja.